Abay, selamünaleyküm. Liderse sağlığınız yaşama. Özgen selamünaleyküm. Sağ selamet olun. Koy şöyle bitti. Direkt көрінмесе de. Mal еді, buğday еді. Білемен, дағдан келер еділер. Арматлар балабан арматлар, мишуринский яблоко, қызылы, сарылы. Шоларны buğdayға, арпаға деңішіп кетер еділер. Бір қопқаға, немеге, екі қопқа buğday берер еділер. Не көп еді бізде де, шөлікте пері көп бетті. Buğdayman неме бар еді. Mal, koylar, atlar. Даже aklımda var, 2 tane metiğimiz var idi, boçka. Tay soyup, şunu tuzlap salalar ediler. Bütün kış fırın var idi, tezekмен qoray жағып, tasını kızdırıp, ötmekini neter ediler. Şu arabağa minip, Vakıp деген көйге kеттік. Тезелерім, анам, babam. Onda barıp jettik degeç, окопаға кірдік те, onda бам бететіп başladılar, немісler. Соң ақылымда бар, buradan қартанай, окопаға кіріп, бүтін қан, беті, ауызы қан. Баласы бомба түбінде қалған. İki tane soldat geldi, birisi шинель kiygen, birisi gimnasтерка kiygen. Babamını oturttular stol başına. Bir tanesi oturdu, yazıp durdu, ne karadı, dokumentlerine karadılar, ne karadılar. Şu momentте yara koy var eken, soyulgan, temizlengen koy kırgan, kimge kıstırıp, kırtaygar ekenleri қақаш етіп koyuna. Şu yara koyunun rahmetli ağam 30'ның balası. Şıvalga salgan bilemen. Тряпка. Şu eskiler ne bolsa şu тряпкаларын şıvalga salgan ediler. И все. Vallahi iyiге getirdiler. Penceresi yok, kapısı yok. Bir tane Karpabay var idi, gözüme getir almayman, bet sımasın. Babam rahmetli. Tayakman oturar ediler. Şakallar ölükünü, tirikini aşar ediler o vaktinde. Şunday öyle kalklar, şuvalga salıp, rahmetli babam sürep ap getir ediler. Kumda degi şakallar aşar edi ölükünü. Babam barıp boğdu, suğuy продукт aladı, kitapın şerinden. Kaynar kolxozundan. Rais полностью бермейken, halka payokunu полностью bermey, halkımız açtan öyleler. Aşama şey yok. Şimdi babam 5-6 kilo boğday tartamağa barama degen vaktinde Rais atın üstünde rast keledi. Abdullah sizge payok kerekmi dep kamışымен көтекли babamны. Babam kaça o artından kuvalıp atman tada ıra. Arıqını айтылайма деген vaktinde жығыла babam. Atman tap. Babam şayttırıp өлген 2 ay şunu öldü babam. Akılımda var, gözüm alda тұр. Babam өлгендесін Бақтияр Кадем, ең кішкене Бақтияр Кадем бар еді. Долапқа жатқызған еділер. Şu akılımda var. Қап-қара бет басқан еді. Көрмей бедені.
Аңа тапшыра, өзі больницада жатыр, шу кеше анам. Шу кешесінде өле анам. Өзін детдомға тапшырып, өле. Детдомнан больницаның арасында шықыр бар еді. Шу шықырға өлікілерін таштай екендерді. Қараши туг екендер мазылды. Бір аптадан соң ағам барып сұрайды. Это же ночь наша мама умерла дейлер. Шу шықырға барып жылап қайтайдыр.